Igor Bišćan je z nami, trener nogometnega kluba Olimpija. Gospod Bišćan, če se vrneva na vaše igralske čase, tiste zgodne. Kdaj ste začeli igrati nogomet? Kaj vas je navdušilo? Kje ste začeli? Kdo je bil mogoče vaš vzornik kot igralec? Pa, nogomet sam počeo igrati kao većina klinaca, ne? Od najranijih dana, praktički od kad se sjećam. Iz svega čega se prvo sjećam, a vezano za nogomet, ide, ne znam, u moje prve godine, treću, četvrtu, petu. U moje vrijeme je to bilo malo drugačije, kao što malo starije generacije znaju. Mi smo puno vremena provodili vani ispred zgrade, tamo gdje sam živio, i tu smo od jutra do mraka igrali se s loptom, bilo nogomet, bilo košarka, bilo neki drugi sport. I onda nakon nekog vremena, nekih 11 godina, ja mislim, sam krenuo ozbiljnije trenirati svaki dan. Odmah sam išao u Dinamo. Tamo sam slijedio svog brata koji je 5 godina stariji od mene, koji je već bio u Dinamu. Te prve godine, omladinske nekakve godine, proveo u Dinamu skroz do seniorskog uzrasta. Onda sam par mjeseci proveo na posudbi u nogometnom klubu Samobor, tu blizu slovenske granice. I onda nakon te posudbe sam se vratio ponovo u Dinamo i od onda sam bio član prve momčadi. Pri 21 letih ste že postali kapetan zagrebškega Dinama. To je zagotovo bila takrat velika čast. Pa je, sasvim sigurno. Ja sam od malena u biti bio veliki navijač i cijela moja obitelj, i tako sam bio odgajan. To je bilo ispunjenje stvarno jednog dječačkog sna i bio sam jako ponosan u tim godinama biti kapetan igračima koji su bili puno stariji od mene i koji su igrali nogomet u nekim velikim klubovima. Klub mi je ukazao stvarno veliku čast i, kao što sam rekao, to je bilo ispunjenje mog sna. Z Dinamom ste zaigrali tudi v Ligi prvakov. Takrat, če se ne motim, ste proti Manchester Unitedu na Old Traffordu igrali 0-0. Kako se vi spominjate te tekme? Kasneje ste proti Unitedu igrali še v dresu Liverpoola, ko je še veliko večje rivalstvo. Sjećam se dosta dobro te utakmice i sad u nekih zadnjih par godina sam ju i pogledao, ja mislim, jednom cijelu u snimci, da se malo prisjetim. Pa mislim da je te godine Manchester osvojio Ligu prvaka. Mislim, par mjeseci prije toga, ne, kad je završila prethodna, i mi smo išli tamo, nismo se previše nadali, ali imali smo jako dobru momčad i mislim da smo igrali jednu jako dobru utakmicu. Čak smo imali nekakve šanse iz kojih smo mogli postići pogodak na kraju 0-0, što je za nas naravno bio, i to je bio i ostao jedan od najvećih rezultata Dinama uopće. Cijelo to iskustvo igranja Lige prvaka sa svojim matičnim klubom je stvarno jedno jako lijepo iskustvo, neponovljivo. Igrajući u Ligu prvaka za neke druge klubove, europske klubove, je jako isto također lijepo i značajno, ali sa svojim matičnim klubom u svom gradu, sa svojim prijateljima, igrati, pobjeđivati europske velikane, stvarno je posebno osjećaj. Kako je prišlo potem do prestopa k Liverpoolu? Bili ste nekako mišljeni kot naslednik ali pa kot partner na sredini igrišča Dietmarja Hamana, če imam prav? Pa, svašta se komentiralo, pričalo i prognoziralo. Ja nisam znao puno toga jer sam bio mlad i nisam ni jezik poznao, niti sam pratio medije. Sigurno da je to bio jedna velika promjena za mene, jer odlazeći od kuće sa 22 godine iz okruženja u kojem sam se osjećao ugodno, ići i u zemlju i u nogomet koji je jako bitno drukčije od onog na koji sam bio navikao, odlazeći od kuće praktički sam, bez prijatelja, bez roditelja. Isto je dosta velika promjena za mladu osobu i trebalo mi je neko vrijeme da se priviknem. Sigurno da je Liverpool jako velik klub koji učini sve da se u tim situacijama mladim igračima pomogne, ali određena prilagodba je potrebna i iskusnijim i kvalitetnim igračima od mene. Ja sam došao u ekipu koja je bila puna vrhunskih igrača, internacionalaca, što engleskih, što njemačkih, što španjolskih ili nekih drugih. I naravno da sam od prvog dana nailazio i na neke poteškoće kad se trebalo izboriti za mjesto u momčadi i prilagoditi se tom cijelom novom okruženju, ali to je sasvim dio tog odrastanja, tog puta, i mogu reći da mi je to sve skupa jako puno pomoglo u mojoj daljnjoj karijeri. Vemo, kaj pomeni igranje za Liverpool. To je eden izmed največjih klubov v Evropi, ne samo v Angliji. Ampak ste se takrat pri 22 letih zavedali, kam ste prišli, ali se zdaj, ko je toliko let mimo, zavedate bolje, da ste igrali za tudi kasneje evropskega prvaka in pa v tistem času tudi za najuspešnejšega angleškega predstavnika?
Pa moram priznati da nisam znao, nisam poznao veličinu samog kluba jer u vrijeme od kad sam ja intenzivnije počeo pratiti nogomet, Liverpool nije osvajao značajnije trofeje ni u Engleskoj ni u Europi. U moje vrijeme Manchester United bio ono što je recimo u današnje vrijeme Real ili Barcelona, jedan od najpopularnijih klubova koji je u konstantno europskim kupovima dolazio daleko ili osvajao i igrao atraktivan nogomet. Tako da nisam u potpunosti znao veličinu i vrijednost tog kluba i u Engleskoj, a i u širem svijetu. Stvarno, vrijeme koje sam proveo tamo sam se uvjerio koliko je taj klub bitan, koliko je velik, koliko je popularan i u Engleskoj, a i bilo gdje drugdje u svijetu. Jako puno trofeja, jako puno velikih igrača je igralo tamo, ostavilo svoj trag. Tako da što vrijeme više prolazi, čovjek polako počne shvaćati u stvari gdje je imao sreću biti. Zagotovo ima posebno mesto v vaši vitrini tudi medalja finala Lige prvakov oziroma lovorike v Ligi prvakov. Takrat ste odigrali sijajno sezono v Liverpoolu, tudi eden izmed boljših nogometašev ste bili na polfinalnem dvoboju s Chelseaom. V finalu sicer potem niste igrali, ampak kako je osvojiti Ligo prvakov? Probajte nam z besedami opisati, kaj pomeni tisto, ko lahko rečeš osvojil sem največje tekmovanje na svijetu. Pa, ne znam koliko se mogu osjećati kao baš neko ko je osvojio, budući da nisam nastupio u samom finalu, što naravno nije potpuni osjećaj, ali sam, ja bih rekao, ipak dovoljno utakmica odigrao do samog finala da se mogu osjećati kao nekakav pobjednik ili neko ko je pošteno i zaslužio taj naslov. To je, mislim, možete i sami zaključiti da je to nešto stvarno je predivno jer netko ko se bavi ovim poslom, ko sanja i ko se nada da će jednog dana igrati za svoj omiljeni klub i s tim bi bio zadovoljan da završi karijeru, a naravno pored toga uspije i otići i igrati za jedan veliki europski klub, osvojiti s njim Ligu prvaka, to je neopisivo zadovoljstvo i sreća i ponos. Posebno su emocije bile jake nakon same utakmice, budući da je to jedna od najspecifičnijih utakmica koja je odigrana uopće u finalima Lige prvaka i tako da je sve to skupa dalo još nekakvu dodatnu posebnost tom trofeju. V svoji karieri ste igrali na položaju srednjega branilca, tudi na položaju zadnjega veznega nogometaša. Ko prebiramo zapise v angleških medijih, piše, da ste bili bitke s Patrickom Vieiro, z Royem Keanom, dvema res dominantnima zadnjima veznima nogometaša, takrat pri Arsenalu in Manchester Cityju. Nekako Gerard Houllier vas je hotel v obrambi, Rafa Benitez na sredini igrišča. Kje ste se vi bolje počutili oziroma kaj bi vi rekli, da je bil vaš položaj, primarni položaj? Pa ja sam više volio igrati u sredini terena kao neka defensivni vezni igrač. Tu sam se osjećao dobro, ali sretan si da u bilo gdje, na bilo kojoj poziciji terena uopće dobiješ priliku igrati u takvoj konkurenciji, tako da kad si tamo ne razmišljaš previše o tome, trudiš se biti najbolji na koju god poziciju te trener stavi. I u neku ruku mi je to i koristilo jer sam stekao to iskustvo igranja na jednoj i na drugoj poziciji, što ja bih rekao čak i sada kao treneru mi može pomoći. Mogu bolje razumjeti igrače koji igraju na toj poziciji. Tako da u svakom slučaju sam zadovoljan i u svakom slučaju sam stekao kvalitetno iskustvo što sam igrao na oba dvije pozicije. Kdo izmed nekdanjih soigralcev je na vas spustil največji vtis? Verjetno Steven Gerrard, morda še kakšen takšen boljši igralec? Pa je, njega mislim da je on stvarno u godinama kad sam ja bio tamo i poslije bio glavni igrač Liverpoola, jedan fenomenalni igrač, po meni najbolji s kojim sam ja igrao, po meni jedan od najboljih ili najkompletnijih igrača uopće u zadnjih nekakvih 10-15 godina. Igrač koji je u stanju na svakoj poziciji na terenu biti najbolji, dominirati. Mislim o njegovim nogometnim kvalitetama, manje više ljudi koji prate sve znaju. Igrač koji je par godina mlađi od mene, a od kojeg sam ja puno toga uspio naučiti i trudio se naučiti, što je samo po sebi rijetkost. Je bil še kakšen takšen igralec, ki ste si ga posebej zapomnili, soigralec ali pa morda nasprotnik? Pa bilo je dobrih suigrača, kako ne, a bilo je protivnika. Spomenuli ste Vieiru, recimo igrač na sličnoj poziciji kao i moje,
koji je dugo godina bio jedan od najboljih, možda uz Gerarda najbolji vezni igrač u engleskoj ligi. Strašno kompletan igrač, s obzirom na svoje fizičke predispozicije, tehnički jako dobar. Bez problema on izdominira utakmicu i uzme utakmicu pod svoje, što je odlika onih najvećih. I naravno pomogao je svojoj ekipi da obilježi jednu nogometnu eru u Premiershipu. Imeli ste čas, da ste delali pod taktirko Rafe Beniteza. Kaj ste odnesli od njega? Ste morda že takrat razmišljali o prihodnosti, da bi morda kakšno njegovo pozitivno stvar prenesli v svojo prihodnost, v trenersko kariero? Pa sasvim sigurno da neke stvari pamtim, neke stvari pokušavam iskoristiti sad u svojoj trenerskoj karijeri. On je jedan od priznatih svjetskih trenera, trenirao je i vodio ekipe, velike ekipe, osvajao velike trofeje, bitne trofeje. To je jedan jako studiozan trener koji puno obraća pažnju na detalje, koji je taktički jako zahtjevan, koji puno vremena provodi u razgovoru sa svojim igračima. Ne bih rekao neka španjolska škola koja se miješa sa nekakvom talijanskom školom gdje je kvaliteta, kreacija, posjed lopte spojen sa disciplinom, taktičkom disciplinom u igri. Tako da nije ni čudo da je manje više svim klubima na kojima je bio uspješan, osvajao bitne trofeje. Da ste pa vi resneje razmislili o trenerskom delu? Pa prije nekakvih 3-4 godine, možda i malo više, 5, kad sam završio nogometnu karijeru, igračku karijeru, sam upisao trenersku školu jer sam na neki način, to je nogomet, je moj život, moja ljubav i neka logična slijed događaja je bio da nakon igračke karijere možda uzmem godinu, dvije pauze i onda kad se to desilo, kad sam se zaželio ponovo, onda sam ozbiljno počeo razmišljati o trenerskoj karijeri, tako da eto. Z Rudežom vam je uspelo nekaj, kar ni nihče pričakoval? Pa da, Rudež je jedan mali zagrebački klub koji je, ajmo reći, napravio nešto što se nije očekivalo, posebno na početku sezone koja je trebala biti, ajmo reći, obična kao i sve druge prije nje, koje je bilo bitno izboriti opstanak u toj drugoj hrvatskoj lizi. Ispalo je sve jako dobro, imao sam sreću da sam radio sa grupom mladih ljudi koji su voljeli učiti, željeli učiti, kojima nije bio problem uložiti velik trud da postignu nešto. Naravno da je sve tu skupa trebalo i malo sreće da nas posluži pa da uspijemo na kraju završiti prvi. I mislim, ponosan sam na taj svoj period, ponosan sam na te dečke i hvala klubu naravno na podršci koju su mi dali i eto, mislim nadam se da sam im uzvratio najbolju moguću mjeru i bit ću njihov navijač naravno i dalje. Še zadnje vprašanje, gospod Bišćan. Kje ima Igor Bišćan shranjeno medaljo s finala Lige prvakov? Pa medalja, mislim kao i sve druge medalje i trofeji koje sam osvojio negdje kod moje mame u kući gdje ona živi. Ona to čuva, ona pazi na te stvari. Super. Gospod Bišćan, najlepša hvala, veliko sreče na klopi Nogometnega kluba Olimpija.